Twene Jonas wabedi mechi pen. Wow. Concert wabeton CD amaye pen. Really? Yeah. But nani atre nani nton na nsamafo twene ese wodo e de beba. Empanyinfo se aboa kusie opia wia na ensem edi akire wate ase ena abofra a wosoma ne maame ena no bento aso empa no to da adentra mekasa abranta Twene Jonas na no atwi abranta Twene Jonas na oye boy ema Agya Koo ese de odadu Agya Koo so abedi de Agya Koo atem e wo Agya Koo dan na wasi eno ho abusua we de mempre me hono yengo tie ensem o Agya Koo abebro so guo ate Twene Jonas wone achire Twene Jonas nsensem bi mu wanga sarbo say yes Agya Koo Twene Jonas eso ba bonte be papa na chew yengo tie mra there be Twene Jonas no money ade nyina se wadina hospital didi me maame atem oni Twene Jonas wabedi mechi pen. Oh sir. Concert wabeton CD amaye pen. Wow. Yeah. But nani atre nani nton na nsamafo twene ese wodo e de beba. Da bia woni nam nyina me makwane nam ho. Wo ye videos nyina nda se ne video bi ba ya okoye delivery ma obi a eno no anya ganani. Se nipa no ne hu nipa ana bi a ne papa bi ne nana bi wetimi didi chief justice atem attorney general atem chief liman yewura ote kokoso atem president kufu ado mama chese president mama obi a nte nyina wafu obi a wabo ne bra na sebi usi ubedidi na atem a ishira no kose na ensamafo twene ese ye wodo e de beba me mpese me ka US nsema kire no minim chain no o musa New York me kwa hopa na metena onkonko busa me mabọ ban ko Dallas bia me ko Chicago me onkonko busa se na me di agro US me wonam fofo bi ya polisifo mpanimfo wo US o me ye Ghana fo but onhwe yi se o kan asem bi no free so o kan de beboa Ghana on kan de beboa Ghana na se obeyi mpanyimfo aten nemum enye se bi obedidi nkrofo atem because u di Agya Koo atem wo di nti nkrofo behwe bosome ne so obeyi $500 wo de emu 200 300 beba kotua moteska enye hotel motel because me nye sure se Ghana ni bia beka se wo je wo ni fie yes because problem ba ahwe a ono obenya problem to kwada o motel no enti no wa anye sa sika ne ma ema untimi mfa anye sa de a ene to boase na ma health na ho a one nam no o musa me Ghana de smai Ghana tiefo ya muso fa dwempan ni aka enkrata mu kinkon aka fufokin aka be man fa ne enye fom aka mitua no omatie Mr No Pressure with my chair pressure be de be fawo sai pepe na from Mr International Man ye kasa kire biase no na bi muso kasa kire eyomo namfo enko a abusua obaso abomoden na share video wi ema me na me kan fo tap send e da ma tap edwumadi ko maso ya sena person send this guy from man on e de ko Ghana kwa the best rate e wo biase nyina e tap send sai pepe first time you app na be here promo code AdwenepaheneTv mesro na bugum na nya discount kama na me kan fo a healthy so I the other amount healthy so be boa ama otinwi agro nice what so be repair otinwi I the amount kona so yeso okwo a edin no e AdwenepaheneTv na BeckyTv nya discount mesro share video no ye de ema me biem na like what ase na onu ebinya de enhwe awusa ye nyina nim se eye mapai ye bra e bibia Agya Koo abrante a Agya Koo de wa ni tua se e ba na eyesini twa mu a wote ase obomo kan se esuko wate ase otimi dwale mu se de wodwale eye ensu epo a eda ho a etene no na Agya Koo esi so e wa na brabom no Agya Koo abe surprise obi a because na amanfo bu Agya Koo abomfia amanfo hu se Agya Koo de se bionko nya obi a enso Agya Koo etimi ayedai etimi ayade ama se bi agye obi ansem a eguso a trend a ekọ amanfo ka ho nsem adentia Agya Koo a surprise ye amye hu se Agya Koo se bi adwena ekita na wode koba no nyansa efre ne nyansa woye panyin a woda sunye so a wodwene Agya Koo etimi si dan a dan na wasi no so started the year 2007
anga kranka ene dan ni so no sisa manfo we bre e de tag ene we bre se na efiri ha efiri ame adwempan de baabi adan ne firi no ho nyamasem de masem no se sabi ojiska ne pofiri baabi a anaso nyaska ne firi baabi mpo a wa amfa anya nkwasiasem otimi de yade pa ama ne no o baabi a wote baabi a we de woda ho ne me main focus baabi a de hia me because obi o wa obetu atenade anameto maniska onfa anya de pa odbedi nkwase because onim se da ne da from to that can be biembe de beba but Agya Koo dadwene hu no se no se aska we na bia maye adwuma manya no entra wo da tesam de ya ade adaache menko bege menko sresre na we na sanse wo nyina to odwa na Agya Koo birthday a odi ye a na anu ye atwamu a ode ne dan beto abonten a ye nyina kan wasem no Twene Jonas abede Agya Koo atem Twene Jonas sabi baabi a odna tem ne die no akrosso no anu odene obi antan abrante no Twene Jonas obi antan ye nyina adwuma ba ko ne nyina ye but aside that no sabi o ade ya pa ne se watu kwan na wutimi nko okuro ti o ade ya owiase pa no se watu kwan be do abuchire na wutimi enko okurom na batena abroche se medem yeskani na wutimi moa obi a wo kurom wutimi bia adwuma bia wo kurom information media so me se adwuma we no abie oh my Ghana mu a bia wo de odi boost so wuska a wo so obi nye de obi ni ska isa Agya Koo Twene Jonas abedina temi wodina tempoto ama Agya Koo nsem oda beto abonten no abusua so ai badwema na otena ase din adwene kwa akira tum se yes Agya Koo aka abrante na asem because Twene Jonas de sabi enko bi aka wadi na chipen wadi Agya Koo chipen na ya Agya Koo boy na Agya Koo suma kwa ha bra wo kura po se watu kwan aba America uye bilonia na Agya Koo na ono no America obedi holidays wo ho na waba obedi holidays wo ho na waba no ono kura po amba me bragi o tio ono mpo me bragi na wo na wo se na wo ye ne boy a na wo so ti America wo so ye bilonia a Agya Koo kura make statement bi se Twene Jonas nhwe ne wo ye nyina na anu oko deliver de ne ma obi Ghana ni video no e de to abonten on say we asme adwepan me na moyi so on say me ye adwuma na video me e de to abonten a enye news because me meto ko gina abonten aprapra meto ko tena office aye adwuma pie no wa abrochira a me nya bi da membe brage e wa abonten what ase wa abra me meto ko prapra abonten a video da beto e da ma ode e de ba da be expose me e o madwuma me ye ho e wi ase obedo abrochira ha ade a wo ye no e se otimi e kan na Ghana fo no wo Ghana no ehunu se no medu kroma se ya omo se bi oni pa no kra no anfa no easy sa but obia no adwuma a wo ye o obia na adwuma a wo ye na wo abrante Twene Jonas obia no wotan but on say wan kana kra ntere Ghana fo se bu twa antro e kire youth no youth no bi wo ma adwene e ofom youth no be bra adwene kita omo no ene se obedo abrocha no ayeyi nti se Twene Jonas ka asem dia e so de support e man fine wo choice me de mintimi decide nye de enfa ema but at the end of the day no what in some Agya Koo abrante akacha Twene Jonas what in some Agya Koo akacha Twene Jonas wi aso se sabi se obi enkan wa da bia me policy no se obi enkan wa men kan nipa no so obi nya de enkan wa men kan nipa no ndira tem potosa because I share the kind of atimidia Twene Jonas edia mimi atese ana to na kra na me mpo ahye me tie se Agya Koo kan Agya Koo ensem no kan emu odu wa ye badwe mabia no obo se ensem na ha papa no nti bebi Twene Jonas obi ano won sa mra bonte because obi asabio na wudi na chipen ai be wo yi wan cedi empo e da support o anase movie ni mpo no o kire no bi asabio bi akrampo no kotonton cassette Agya Koo na asem o kan some product ba fa cassette e kotonton na o se ne wadu abruchiri on say Agya Koo bo America we bi a wotin state ni bi e kire o e che some be ka America nsem be bra e de a kire o Twene Jonas e wo ho na so otiemi ye pa wontem ye because me AdwenepaheneTv no da bia meka no kore ed atu wiase se meka no kore to na so metame atame se sabi o so ne panyin e ya ade a kasa wa babuom fa kire panyin no memejiro ma ya aboa kwasea at the end of the day no panyin na sabi o no e wo ne bibidie o no position bi no
Sebi a ubedi na tem abokwasa at the end of the day no wo say nipa na de sa ade ba bot wow de be meka no credit akira mo sa nyoma na Twene Jonas eya me Adwenepan ya na nipa bebre eka oya adwuma obo adwuma onye na onye na adwuma oye de oye amanfo bi sian e na Adwenepan de o attack Twene Jonas me attack Twene Jonas we nya attack asema wa bonten ene ye de ene ye ka nze Twene Jonas tie mi a Agya Koo omra bonten no pa Agya Koo achew because sabio baby a onye ne sika free ye no wo Twene Jonas enfa ho adentra me kasa wo Twene Jonas ntim put me ba so ye billionaire e ka kira man for some subscribe ansana wa kan nipa no comment tio Twene Jonas ono also wo sika no a woni sika de bua Ghana for you tra mote Ghana na ebi mu jimie a mu si Ghana ye ka Twene Jonas asema no ma be gina mu di nkosasem e di atem no me Adwenepan matratim ni die Twene Jonas na o ye sa ade no ono so wo sika o but ofra wo say answer be kan wo comment no brana ba subscribe na subscribe so utuaka e woni Facebook wo what I say utuaka o na utuaka asana wa kan wo comment nya sa be ne kita o owia wasa ka kire say utu afuom owia wasa di watem say Ghana na utu hoye afuom nko wedura na so e billionaire na ska kese obobo e social media no cause wetin da ba abeboa wo de o mo ba bia kwan kan kurom mumusa na say ne kurom de na waye e wo ne kurom ajapade be no no anga say o gina no tu kwan na waye aye say Agya Koo atimi aye na ade na wo na so bi me subscribe man unya ska no tell fam anyi bibia wo kromo na so no mpo so bi mpo na ama ni ska ana so bi na wakoye dwoma na ni na che ni ska e ka we ne how na say because we ase ye say de opoto makono wo nchi so de side ebom de opoto makono wo nchi so de nsa bom e na wo ya aduane a wo be ka ahwe Agya Koo sabi odidi e wo ne fifira a wate ho a we ne how na say branta Twene Jonas ebedina temba to me de Adwenepan meka kire ne say won mla bonten e me kire Agya Koo say e bia wona ye adwuma pen na bia na no na ye de e na efom ye panyi kura no be kasem ya kire na won ye ka no abebom kasem ye nka no rosa ti Twene Jonas me de minua no abesim na ofire wate ase me so me firi amfo ye nyina na e one screen ni ginam but ye extra careful me de no kura me de me ka kire no because Ghana de opa ye bibia wanko utu kwan no wanko okroma onya boga utu kwan be do bro kire unya skasa den ne wantimi anko Ghana back anko he Ghana ye kan bogafo a ye nkan wo nya de enkan ho because utwa ho asu a onya Ghana ni biem na wanhwe ya da biase ya na be de be kono nche baby Agya Koo abrante obi ana Adwenepan me de me chia no sabi owiase de odo na kita me no me do obi a me ndo bi anya de end time bi ade ye no ye be kan wasem de anya no so ye be kan wasem ye se nyansa eni ba akofo ye de etirim ntimi da mo nyina mase ye se sabi o ade esa akontufo no na drivers for so ye de pa adwuma tentem aye de aye ajo muskai de e da gumbutum to ba so me kanfo tap send aye de e da ma bi me srew mo subscribe to our YouTube channels BeckyTv or AdwenepaheneTv so ye de e wo honom BeckyTv e wo Ariana page ye ban Ariana page so ye de e wo ye sremo mo follow pages nyina nya de e maye ye do mo nyina nyankopon ya adoma ye be san share biem me de me ba na peace me free me ko peace out mama na no waye din sei Odo, na me nye din sei. Adentia. Me call me sister fie ni tiri hu nyina, ni mo nyina kuku. Wo sister tiri hu kuku. Ai. Eno na ye odadwene no. Aye me dadwene ka. David man ha ho kura. Mama me kafo hair TLC amount. Hair TLC or UK. Me say, mama, wow tiri hu kuku. Se me say kura de emro afo kura be jemma ya no young boys na afa. Sa omoton enku kama pa utiri nyumbe se na ha wo de video ye twagui. The way video twagui on enku no no mda ye nwi na se na ha sa no obu natural hair me ka se utiri nwa popo utiri nwa kukuo ene bibia no ukoto healthy asia obema utiri nwa na se na ha so chen ye enye mintumrika enye mesra ka ho na ko omo UK omo namba na gusu no me abusia worldwide be o me shipo da bro the nyaso be BeckyTv na se BeckyTv obenya discount e wo honom healthy asia enkuwe kama papa be say mere wafo na omoboduko ne say metu mutiri hoe samata me so muturumika no mo wafo natural hair nku so wo ma me na show video etagui natural hair nku mi bia omo ye nku ho adwuma fo etirimi utiri wa kuku a mesre wo ho omama nku a utirimi ne benyini from muso bu o wa opeso ye natural hair o jani tirimi no tintirimi na e kanse aye bawe mesre mo contact no healthy LC mesre mame
Omo boy. Wow. Odo. Me kokro ma ba o. Number talk we do him. Me wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ah, mama, na so wo fa send ni ska no kwa so kokro. Na ma ye ne den. Tina fi send there. E kwa bet na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bote ko treska extra. Man mesraw. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play. No download the Google phone so mesraw. And I will send this so mesraw o first transaction be no. Why so we hear promo code. No so about Adwenepahene. Adwenepahene e the Google. Yes, ntimpacho. Uboguma, wo Europe kwa da obenya €5 free. Ah, before the some party for. Some can put tap send at amount. Oh, America to Canada there. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the man. Download this see at a fee in Pacho, not relaxing. No one's in Pio wanting. Me wanting. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Polar Mountain was a decam for a mobile. Was sit who shoot normal bank card, which will register SMS coffee. Asem de, Atadwe, Yatidene, to tap a bar, I'm a here for, say a Sunday can go Ghana. Now rate no so a come, you dear mamma. Miss Snow make a farmer, also when Yaji. And near a made away about the power and tentum to Miss Promo code the book in the whole yam. I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia, red to Mohene. Adwenepahene otwa supre kwabra fo wa ye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi